Juragan Kelapa asik bareng bos kembar muda Mama Nansen, Mimi Dewi, Mama Rido majikan, Mama Yupi, Mimi Yupi, Mama Yupi, Mama Yupi, Mama Yupi, Mama Yupi majikan non Bos Wewe spesial buat para APM bareng yang punya Virus Production, juga buat yang punya Little Princess Jihan. Kang Bagong Juragan Kelapa dalam gonta ganti pasangan dudu berarti kakang lanang lumayanan pengen duwe wong wadon di asal bisa kelon tapi eman anak walon sing sugi wis dialami memang si rangda pernah nyoba si perawan ake jalukan memang tadi pengen luru kayak apa dapur sumur kasur bisa Juragan Kelapa lanjutkan Juragan Kelapa bos kembar muda Mama Nansen, Mama Lara, Mama Bebe, Bos Bebe Papa Dewi yang punya hajat Mama Dewi, Mama Rido, Mama Dewi, Mama Rido majikan Mama Dewi, Mama Yupi majikan nom Juragan Kelapa siap Juragan Kelapa Sugi sulara atikin kakang oli ganti wonge ayu murah kemuyu yen mesem unyu-unyu Mama Upi duh Mama Upi majikan enom Mama Upi paling sayang majikan nom kegoda rindu kepengen jage bareng mangkat ning penghulu Nokbu asli Taiwan bosku Taiwan sayang Nokbu bos Taiwan Nokbu bos Taiwan Nokbu gonta ganti pasangan dudu berarti kakang lanang lumayanan pengen duwe wong wadon di asal bisa kelon tapi eman anak walon bos Taiwan sing sugi wis dialami memang si rangda pernah nyoba Mama Nansen sing perawan ake jalukan Mama Nansen Mama Nansen sayang Mama Nansen paling eman Mama Nansen Mama Dewi Mama Dewi sini aja Mama Yupi Nokbu bos Taiwan Mama Yuji 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 bos kembar muda barang bos Wewe karo wong sugi sulara ati Mama Uji oli ganti Mama Uji wonge ayu murah kemuyu yen mesem unyu-unyu Mama Uji Manu
kakang rindu rasa pengen ketemu kegoda rindu kepengen jage bareng mangkat ning penghulu Mama Uji bahagia bebarengan Mama Uji nok bua bos Taiwan konta ganti pasangan dudu berarti kakang lanang lumayanan nok bua pengen duwe pasangan dudu berarti kakang lanang lumayanan si sugi wis dialami memang sing rangda wis ambak jemi sing perawan ake jalukan memang dadi pengen luru kayang apa sing duwe Taiwan sayang